Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog Irineja, u poseti eparhiji Bačkoj i prvoprestolnom Beogradu od 11. do 14. aprila boravili su čuveni ruski glumac i reditelj Nikolaj Petrović Burljajev i direktor prve javne pravoslavne televizije Spas u Moskvi Boris Igorević Kostenko. Gosti iz Rusije prvo su posetili Svetoarhangelski manastir Kovilj, gde su se u razgovoru sa monahom Nikonom, monasima i sveštenicima iz Novog Sada upoznali sa istorijom i sadašnjim životom ove velike svetinje. U Vladičanskom dvoru u Novom Sadu primio ih je preosvećeni episkop Bački Irinej. Tom prilikom u ime festivala Zlatni vitez i televizije Spas, gospoda Burljajev i Kostenko su potpisali povelje o saradnji sa televizijom pravoslavne eparhije Bačke Beseda. Saradnja sa televizijom Spas i festivalom Zlatni vitez za televiziju Beseda će predstavljati najznačajniju moguću pomoć na početku njenog rada, koji treba uskoro da usledi. Potom su gosti u centru Novog Sada posetili studio radiotelevizije Beseda, u kojem se upravo dovršavaju građevinski radovi. To je bio značajan trenutak kada su vodeći ljudi dve televizije razmenili svoja dosadašnja dragocena iskustva o radu crkvenih medija. Najznačajniji trenutak posete značajnih gostiju iz Rusije dogodio se utorak 13. aprila, kada je u Patrijaraškom dvoru u Beogradu u prisustvu članova Svetog arhijerejskog sinoda njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, gospodu Burljajeva i Kostenka odlikovao najvišim priznanjem Srpske pravoslavne crkve, ordenom Svetog Save. Svečanosti su prisustvovali Aleksandar Konuzin, ambasador Ruske federacije, dr. Bogoljub Šijaković, ministar vera u vladi Republike Srbije, akademik Dobrica Ćosić i drugi kulturni i javni delatnici. Na naš predlog Sveti arhijerejski sinod odlikuje najvećim odlikovanjem naše crkve ordenom Svetoga Save prvoga stepena gospodina Burljajeva, najznačajniji živi ruski, a verovatno i slovenski glumac Nikolaj Burljajev, zaslužni umetnik Ruske federacije, laureat je festivala u Veneciji, Kanu, Berlinu, Oberhausenu, San Francisku, Delhiju, San Sebastijanu i Moskvi. U Srbiji je najpoznatiji po naslovnoj ulozi u filmu Ivanovo detinjstvo i ulozi Zvonolivca u filmu Rubljov. Денек будет завтра. Сейчас поспать бы.
Борис! Бориска! Пошли, что ли? Сейчас. Тут я. Kao osnivač i direktor Međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez, dao je veliki doprinos afirmaciji srpskog filma. U ratnim godinama stradanja srpskog naroda više puta je posećivao Srbiju i ratom zahvaćene srpske zemlje, nesebično davao pomoć i podršku našem narodu. Gospodin Burljajev je počasni profesor Akademije umetnosti u Beogradu. Na predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Nikolaju Petroviću Burljajevu, glumcu iz Ruske federacije, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena, za veliki doprinos afirmaciji pravoslavnog filma, naročito onoga koji se bavi temama vezanom za Srpsku pravoslavnu crkvu i pravoslavnu duhovnost. Božjom milošću arhijepskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej. Istom inicijativom i našim predlogom Arhijepskog sinoda Srpske crkve Sveti Sinod odlikuje ordenom Svetoga Save prvog stepena gospodina Borisa Grigorjevića Kostenka, и национальной идеи. Главная задача нашего телеканала – попытаться как можно полнее... Boris Kostenko je generalni direktor televizije Spas u Moskvi, najveće pravoslavne televizijske stanice na svetu. U prebogatoj novinarskoj karijeri obavljao je dužnosti direktora, glavnog producenta i glavnog urednika informativnog programa u najznačajnijim ruskim televizijama. Нашу отечественную историю такой, как сказал Пушкин, какой нам ее Бог дал. Весь необъятный русский мир на православном телеканале «Спас». Radeći od 1989. do 1999. za spoljno-političku redakciju televizije Ostankino, odlučno brani interese našeg naroda u toku razvoja balkanske krize. Njegova objektivna procena svega što se tih godina dešavalo u bivšoj Jugoslaviji bitno je doprinela istinitom izveštavanju ruske javnosti o stradanju srpskog naroda i o nepravednom odnosu takozvane međunarodne zajednice prema Srbima. Kao autor dokumentarnog filma, inspiraciju u najvećoj meri nalazi u istoriji Rusije i Ruske pravoslavne crkve. Među brojnim nagradama koje je dobio kao producent, reditelj i scenarista, za pravoslavne Srbe su značajni nagrađeni filmovi Bosna i Hercegovina, Povratak, Tragovima Svetog Save i Ostrvo Srbija. Predlog njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje gospodinu Borisu Grigorjeviću Kostenku, generalnom direktoru prve javne pravoslavne televizije Spas iz Moskve, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena, za veliki doprinos svetoj pravoslavnoj veri, naročito za objektivno prikazivanje položaja Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Božjom milošću arhijepskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej.
Stefanović.